babu witti kam lakhasul fiqhu fi bayani ko fi bangengol joni ahlu zakati yimbe hano be hendade zakabe wa man la yajuzu e bembe tawata dagotako dafu zakati lahum jonnugol be zakka ko banginangol emme wa alam andu annahu koni la yujzi'u yonata dafu zakati jonnugol zakka illa li asnafin sona dido sifaji allati din ayyana Allah di Allah tuddi fi kitabil karim ka deftere makko teddunde kon do woni din qala ta'ala la dal innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha e gollay be ben e hore zakka be mana immintebe be yaccuto golle mun den yaha janta wal mu'allafati qulubum e ben wowintebe berde mun ko woni ben ko tawbe bere ko weli woybe kadina metta e tumbe yalta convaincetebe legoy no woni rakadina tali ko jomirabe dole ko jomirabe groupe wil buy baaw mabbe afiri gabe berrin intebe masalami abdullah kalam do mari maccudo do inni mo yo addu 100 million farangine o hetto jonnugol on non kadi zakka fi yo hebudi o jonnalan o hetto wala gharimina e nyawlibe ben tawa jawde mabbe nim perdi ala ko be yobira wa fi sabilillah hande kadi lekkolji e labtaniji e julirde e ponji non hande kadi naati do wa ibn sabili bi la faridatan min Allah wallahu alimun hakim فهؤلاء المذكورون بيدو جانتابه في هذه الآية أو آية الكريمة تدو هم أهل الزكاة وبيدون يمب زكاة من الذين بين جعلهم الله بالله سبحانه وتعالى ودلهم محلا هنو دقي لدفعها جنوغل زكاة إليهم فادي مأبه محلا نكور بلاس لدفعها دنيوغل زكاة إليهم فادي مأبه la yajuzu dagotako sarfu shay'in yilugol hay'e hunde minha e zakka on ila ghayrihim nabana goddo go koyna be do jeta to ijma no fotana o nawi gol ko wobbe no wi wobbe wi'a wa akhraja abu daud hino yaltini wa ghayri e ko hinamu an ziyad ko yetta ziyad ibn al haris marfu'an hadith on ko bantado honde inna allaha no allah lam yarda o yidata o yarlota ko bi hubbikum e bi hukmi nabiyyin lam yarda o weltorta bi hukmi nabiyyin sabu nyaawre annabajo wala ghairi wana goddo go koyna annabajo fi sadaqati ka zakka hatta hakama fiha ha sakkona o nyaawa e der zakka huwa kanko fajazaaha huwa dum fajuzuha gebe mudun ne tamaniyatu ajuzain ko gebe jeetati ko e der di do nokkeli inna allaha no allah yiltoɗen e hadis on la yarda o yiɗa be hukumi nabiyin o weltora ñawre annabajo o wala gayri wona goɗɗo go koyna annabajo fi sadaqat e fi iɗiɗo zakkaji ko ɗum waɗi hatta hakama fiha ha kanko allah tigi o ñaawi huwa kanko fa jasa'aha o waɗi ɗum geɓe samaniyata jasa'an geɓe jeetati wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo lamma kani kadi lissa'ili wonande landiɗo on in kuntu similatke min tilkal ajza in kunta salatke min tilkal ajza ko ajiado de gebe jetati ka Allah dali yo jonne a toyto kam yonnete si onado ara wona min sendi min kom nelado min nabuka sendado wadhalika dum annahu koni lamma aytarada ko tumande webitino en nelado badal munafiqin tumande webitino yoga inafiqi ben ala nabi kana ba jallam sallallahu alaihi wasallam fi sadaqati ka zakkaji arene laado meden do nani hikka kadi ala wono waira puri islam fala kasifa ben an do yo hewtu ka zakka itte a woni e jindugol e dingiraji yimbe ben e ngesele yimbe ben e butikaji yimbe ben e magasin yimbe ben e toragol be na duwa be jonnede zakka few ko yimbe be yondinaki mara iman duwa ka jonnede fes minnal mo jonni be ara sella ko be duwa ka woni jonnede bay be yondinaki bayyana Allah ta'ala Allah tedo to don hino bangini non annahu wonde kanko Allah walladhi woni on qasama hasindu dum o bayyana hukuma o bangini nyaawore munde wata walla o hikkini amraha e fiyake mudum on bi nafsi kanko hore makko tigi on laali goddo wala mi yakul o hal final qismatuha sendugol zakam ila ahadin hay e goto gayri ko inamo kanko قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب أن يصرفها يلغل أو زكاة إلى الأصناف الثمانية نبايدي دونو كيلي جيتات إن كانوا سيدي دو بيدو جيتات لاتك موجودين كبه ودابه وإلا سيونا دون صرفت إلى الموجود منهم
haray yile nabe faade kala on wodaado immorde e mabbe bimana nabgol e der dido nokkeli jeetati sappa dido si tay be do fo no woda si be fo be wodaka haray no waddi nabgol zakka on jonna kala sifa goto wondo don e mabbe tay be jeetati kala be don haray ko sendane be fo mo kala seeda wa illa sonadum sarifat ko yilugol ila al mujidi surifat yile nabe ila al mujidi faade wodaado min mabbe wa naquluha eggingol zakkan ila haythu yujaduna naba mo haka be wodaton wa qala wilayan baghi hana an yu'tande jonnete minha e do zakka illa man tasta'inu biha siwana on walli torowo e zakkan ala ta'ati llahi do doftare Allah goddo ko woni tampudo si den andi sen jonni mo zakkan ko fimira cigarette ko yarira bere ko dabbira rewbe ko wadira boneji haray o duwaka jonnede zakka on haysi ko jullo mo andu den on se o sodi dum do ko wallitora e diina islamu kan ko wallitora kanko e bengure makko den haray ko do hanu den jonnude zakka on fa inna Allah sabu Allah faradaha o farli zakka on muawinatan ko toddado ala ta'atihi e do doftibe mo ben liman yuhtaju nande ben hato jimbe kadi ilayha faade makko minal mu'minin aw man yu'awinu ma ummono walla be kambe gomdibe ben faman la yusalli wa no ummo julata min ahli alhajat jeyaado e yimbe hato jimbe zakam la yutaminha fi mo hato jini ala jonnetake ba o julata hatta yatuba ha o tuba wa yaltazima o ngannito bi ada salati tottugol cultane mo julata jonnetake zakka yaro bere jonnetake zakka e sifadum wala yuzu dagota ko sarfu zakati yilugol zakka on fi ghairi hadhihi almasarif naba harawna e gotel de nabirde do allati din ayyana Allah de Allah tubbi min almashari morde sharia alkhairiyati mojjere yankojo o al-ukhra goddo go kabana almasajid na mawgul julid wal madaris elekolji de gawli taala innama sadaqatu lil fuqara wal masakin al-aya wi gol innama tafidu dun hina nafa alhasrukum muftugol ko kontugol jogito wa tathbutu ina tabintina alhukma nyaawrende lima ba'da wonande konko woni baawmo wa tanfihi no riwa dum amma siwa kala ko tawata ko hinadum wal ma'na on laysat as-sadaqat wonali hanana zakkaji din li ghairi haula suna be do fasonji jeetati bas ko li haula ko nande be do jeetato khasatan tun wa inna ma sabballahu al-asnaf andu ko Allah subhanahu wa ta'ala on jammitiri dido sifaji as-samaniyata jeetati ilaman ko andingol yimbe be minhu immote kamakko anna sadaqata wonde no zakka on la tukhraju o yaltintake min hadhihi al-asnaf immorde dido sifaji e onabe ila ghairi afade goddigo ko ina dido wa hadhihi al-asnaf dinon sifaji tun qasimu hidi senda ila qismain fade peccidi al-qism al-awwal feccel araneren al-muhawij ko ben hato jimbe minal muslimina immorde julbe ben al-qism al-thani sendore immelen man fi ta'ihim ko ben be andanda hoorema hino e der okkugol bengol ma'unatan nafore molanade ala al-islam e do islamo wa tadwiyati lahu etidingol islamo wa qala Allah ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin al-aya wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah bin sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. ففي هذه الآية الكريمة وني عندر أو آية تبدو حصر كنتقول موبا لأصناف أهل الزكاة ونند صفاجي يمبي عند توب زكاة بين الذين بين لا يجوز بتوات دكتاك صرف الزكاة يلغل زكاة نبا إلا لهم سونا ونند بيدو ولا يجوز دكتاك صرفها يلغل زكاة في غيرهم نبا نغو كتنا بيدو وهم بينهم ثمانية أصناف كوبي صفاجي جيتتي أحدهم بيرانون الفقراء كواسلو بي وهم كوبينهم أشد حاجة بولي ساتو دي تامبري بولي ساتو دي هاتون جنغول من المساكين دي مسكين لأن الله تعالى سبو الله بدأ بهم كم بفقر كنتو غنغول وإنما يبدأ أندكو فقر بالأهم
fal aham ko burdo wonde muhimmo on hikki don burdo wonde kadi muhimmo on wal fuqara wasudo ben humul ladina ko be woni ben la yajiduna be mara shay'an hay e wonde yaktifuna be ko be wawata yoni norde dum fi ma'ishatihim ender ngure mabbe on wala yaqdiruna be wawata kadi ala takassubi e do dabboygol faggita yo ngure aw yajiduna ma be heba e ba'dal kafayati yoga e ko yonata be fayutuna be jonne non hande kadi min zakati modde zakka e kafayati mi yonande mabbe den in kanu sibilat ke la yajidun e be ala hebde min ha modde zakka on shay'an hay hunde aw yutuna ma be jonne tamama kifayatihim e timmode fawtande mabbe den in kanu sibilat ke yiduna be hebana ba'daha e yoga e modum li am kamilin wonande hitande timmunde الثاني ديمون المساكين كمسكين بهم أحسن حالا كأن لو بريمو يود الحال السيدة من الفقراء دي واسود بين فالمساكين مسكين بهم هو الذي كون يوم يجد متواتون أكثر كفايته كبوري دودو دي فوتا نمكن أنسفا ما فكر مايري فيؤطى أولو كدنا جنة من زكاة مد زكاة تمام كتمينغول كفايته فوتا غول مكونغول لآمن كامل ونande hitande timmunde الثالث تتبعون العاملون عليها وغلا بين هور زكاة وهم كون بين العمال وغلا بالذين بين يقيمون دري بجمع زكاة يمو بنديرغول زكاة جدي من أصحابها إمرد وندي بمجيء ويحفظونها برينا كان زكاة ويوزعونها بسندم على مستحقيها إدو هندو بهندغول بين بأمر إمام المسلمين إسابو ليكو إلي أميروري أمير جلب بين إمام جلب بين فيوتون بجن من زكاة مرد زكاة قدر أجرة عملهم أمبرين جد قول لما بدين بايكا كنجل سانا وكو دونجل نيامتا فلا يجوز داغوتاكو كو ينجل نيامي رونو داغوري دي سنجل سانا كو يكاتي كهارمي تنجل جب نيامو دي دون باي دي هندي بولار جمين كو دانسرين نيدي ها فلا يجوز داغوتا كدي ان يوتون بجنة شيئا قد من زكاة إمد زكاة كما هو الجاري ونوني نون كدي كدوني دوغد في هذا كما هو الجاري ونوني دوغد نو ونفون فئر في هذا الوقت أو وقت دو فإن العامل عندنا نقول له يوتون نقول له يوتون بجنة من قبل الدواب من قبل الدولة كأدي دولة هنداد فيأخذون كدوني بيتري انتدابات سبان كسبا على عمل من دوغول لما بدن في زكاة نير زكاة فهؤلاء بيدو حرام عليهم حرم يدو مأبه أن يأخذوا ndebe yettata min zakati mo de zakkan shay en hay hunde ana malim gaay golle mabbe den ko den don ko be mari le annam sabu kambe gadaatu gomdiɓe okkoranoma ajratu joddigo ajratu amalim joddigol leli maɓɓe ɗin min gayriha ko tata tana e ɗum ɗon arrabiu nayabun ɗum almuallafa ko ɓe wowindeɓe ulubum ɓerɗe mum ɗen jam'u muallafa e jam'u moɓidirgol min at-ta'alif ko immorde e wowindirgol ɓerɗe mum wawa ɗum jam'ul qulub ko jam'u ɓerɗe wal muallafatu qulubuhum ɓen wowinteɓe ɓerɗe mum isman ɓen kad no pecce ɗiɗi kuffarun no ton heferaɓe muslimun e julɓe fal kafiru kefer yutano jone min zakati mode zakka ida rajisi tawni tijjama islamahu silmugol makko ngol o kore fi o convainco onata aw sharra dukhul ma awlegoyi aw sharra ma huli ghayra goddum go ko ina dum wal muslimu julɗo al muallaf e wowina ɗon yuta o jonnet min zakati mode zakka on لتقوية إيمانه في تيدنغول إيمان مكو أو
aw raja'an ma katijagol islam nazirihi silmugol bete ko woni dimmo e makko wana dalika e ko hinadum min al aghrad imurde durnale asayhata sellude al mufidata nafaide lil muslimina nan julbe wali ta'u jonnugol kadi li ta'lif wali ta'u jonnugol kadi li ta'lif wonande odo wowinado berde mum inna ma ya'malu bi andu ko on gollide dum indal haja ka jon hajon e ka jon haton jin don ilay faade mum fagat pet li anna umar sabsayna umar usman wa aliyan tarkabu be do fo wadde ne ko taraku be do fop accuno alita ajonnugol li ta'lif wowino todo li adamil haja sabu wasegol hajon ila faade makko fi waqtin ka waqutuji mabbe kambe al khamisu jawabon e hendotobe zakat en riqab ko be do rindinobe dande wom kon ben al arqaw ko maccube al mukatibuna windi be ben e jungo fulbe mum ben alladina ben la yajiduna tabe bal wa fa'an ko hunnira ahadi ko be landa ko be hetto fayutal mukatab hande kadi jonnete o do windo daado ma yaqdiruhi embere konko wawata mo yonande ala wa fa aidinihi dow timmode dina makko kan hatta ya'taka ha orinda o yukhlis laba min macca nga ko ngon yuzunu dagi kadi ashtari muslima ndo sodata juldo min zakatihi imorde labal makko ngal abdan harako jiado fa ataki worin dinama juzu no dagi kadi an yaftadi do nyentinta min zakati imorde zakam min zakati imorde zakal asira newi don min zakati al asiri al muslim imorde zakka newani do juldo lenna fi dhalika sabuni dum lianna fi dhalika sabukon ko emudum fakku raqaba rindingol dande ahaduhuma goddo e mabbe fakku raqabati rindingol dande al muslimi juldo min al asar imorde e dahede imorde jogede as-sadisu jeegabun do hendoto do al gharim ko nyawlido wal muradu ko fanda bil gharim e nyamande al madin ko nyawlido nonde nyamande nawan ko de noneji didi goy aduma non arano gharim li ghayrihi ko nyawlani do goddo go wa wal gharim kon do woni nyawli do kon woni nyawli do li ajali islahi dhatil bayn sabu mojjingol hakkunde yimbe dido o nyawli do da e o nyawla do da be fokkiti habude yaha biso da hakkundeji mabbe am fawto da nyamanden ma nyawlano do o da nokkugo adda yobanamo fi yo hakkunde mabbe mo fi wata be habule goy masalan biyan yagande nde yanata bayna kabila tan hakkunde gori didi aw qariya tan ma cey didi ma rajul ma worbe dido maza podondiral fi dima'in fi ijang aw amwalin ma dum jawle wa yahduthu fuddo bi sababi dalika sabulum baynam hakkunde mabbe shahana akonna ngoji wa adawatan en gay ngoji fatawassata ar-rajulu gorko arabiso bisulhi o we'ita sulhu on baynama hakkunde mabbe wa yaltazimu o ngannito fi dhimmati edane makkonde malan jawdi awdan dudundi amman sakkinodi ndin falindi ndin amma baynam kon hakkundeji mabbe liyatfal fitna fi yo danni fitna on fa yakunu lato qad amila gomdi o golli don haray ma'rufan ko moddi aziman ko mawni min al mashru'i hino yaay ko sar'ina kadi hamlahu rondagol sifadin piiji annu e gaay makko min zakati imorde zakan o hendo o yoba de nyamale li alla tajfal hamala sabu wata fawtande den perding bi malihi jawdi makko ni wala yakuna dhalika fi dun kadunu tashji allahu susingol mo nyande go kadi yo wadu wali ghairi e goddo go kadi tana makko susingol mo yo wal jakasim jetti garanti hakkunde be leta islamique on wallayla ham yoba jawdi mabbe ni harana jawdi andi rewa harana mi sokaka kadi ala mithli hada al amal al jalil e fi kono susina mo susina wobbe go e sifade do golle mawnude alladhi den annanda hore ma yuhsaluna heboro bihi sabu majje kafful fitna surugol fitna wal qadaa e nyaawugol lanna alal fasad e do bone on
bal skoni laqad abaha ash-shari' gomdi sharia on dagini li hada al-gharm fi o do nyawlido de sa sharia on hino newnanimo al mas'alata immagol torogoy li tahqiqi fi yo waw ko wawata haqqinirde hada al-gharada de fandunde makko do harande yebaki fa fi sahih muslim nuarika sahih muslim an qabisata ko yetta qabisa qala wi tahammaltu hamalatan mirundike dongal faqala nabiyana sallallahu alaihi wasallam agim nyibu hatta ta'tina sadaqa haza kajidin aramen sidi ari fana murlaka me yamirante biha zakatel yette jonne da fi ko bitroya nyamande de athani dimmo al-gharib li nafsi ko nyawlani di horimu masalan kan yaftadi nafsahu wande o naftorta wonki mako ke min kuffa kan yaftadi wanonde o sottirta nafsa wonki mako ke min kuffari molde heferabe aw yakuna alayhi ma la tanamu daynun nyamande la yaqdiru nde o wawata ala tasdidihi uddugol nde alego nde wawata yugude fayuta odo kadi yonnete min zakati modde zakka ma yusaddidu be konko wawata uddirde dum dayna ho nyamande makko ni le qawli ta'ala wal gharimina en nyawlibe ben asabi jeeda da bon fi sabilillah ko fi bantugol lawol dina Allah kam dan yuta ande on tigi jokkete jonnete min zakat imode zakam al ghuzatu habu yobe jihadi al mutatawwi'a wadobe nafiloji volonteji alladina ben la rawata balahum min baitul mal be andan da hore maran juddi ka baitul mal mara martabaji salir tidudo ka baitul mal ka banko julube لأن المراد سبق فاندا بسبيل الله سبيل الله أندو عند الإطلاق كتمان دفتنا الغزوي حب الجهادني قال تعالى لدال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وقال تعالى لدال وقاتلوا في سبيل الله السامن جيت طبعا ابن سبيل كبيب الله وهو كوني المسافر كفيا سرجو المنقطع به متجند لن نفس في سفره نرفياس مكون بسبب نفاد سبلان نقول ما معه كون دي مكو إمرد جود إنجوب أي أرسان دي بوس فولان أو ما ضياعه أو ضياعه ما يبغل كون دي كون فومو مجمع أتاكي فومو وجه لأن سبيل سبلا وانقلهم هو الطريق كدوني لا وانقل فسمى انقل ويرام من لزمه أن وقت دي مقل ابن سبيل بيت لاو fayutara yonnete ibnu sabil o biddo lawol do kadi ma yasilu konko wata mo hewtintinde ila baladi faade kaledi makko wa in kana stayuni latike fi tariqi lawol makko gol ila baladin faade ila baladi qasdihi faade leydi ndi o fandi yawde ndi wa in kana salatike fi tariqihi hino nder lawol makko gol ila baladin faade leydi qasduhu ndi o fandi ndi ata hare ko yo yonne ma yuwassiluhu konko no wa ma hewtinde dal kal baladi endin leydi wa ma yarji bihi e konko rutudo tamari ila baldi fade kaledi makko wa yadkhul ino nati fi ibn sabil bi do lawi on kadi addayfu kodo kama qala ibn abbas wa abdullah ibn abbas makirini wa ghayrihi e ko inamo wa in bagasi heddike ma ibn sabil wondude biddo lawi on si tawi woni heddike wondude makko awil ghazi ma habo jihadi on awil gharim ma nyawli don awil mukatabi ma jiado windo dadon shay'un guddum mimma akhaduhu imorde ko be jetti ko min zakati imorde zakka on zaidan ko beyditi an hajatim gay haji mabbe wajaba ala mare waddi be radda hurutugol dum masalan ko jonnirden o ko fiba mo nyawli tawa non ko 1 million o nyawli en jonni mo 2 million haray ko yo yaw o yobo ya 1 million haray no waddi mo artirgol o ya 1 million hedditido ndaren burdo mo hatto jinde hendo ko wana non kadi mi do windi maccuda on yo addu 800.000 o hetto onon non on okki mo 1 million ko yo addu 800.000 o jonnalam o windo mi jonni tamo ona pullo 200.000 haray no waddi mo nattugol kono he baba fala wujude si hocci haray dum ko problem haray dum ko nambara awale ndare nyamugol de jawle yimbe no harmiri jaka baale be do fu be okka kono baytun ko be okkira ko fi o important da jaka ko be tiru coggu on important kala ko lutti jaka ko be na tay nyamugol dinnore ko nyamugol haram na fere makko fetti do dum no hulbini fi Allah subhanahu wa ta'ala on yafa en o hisina en e jawle jamaa
lianna sabukan ko la yamliku o mara ma akhadahu konko jettidon milkan jeyal mutlaqan timmungal ko jonnira ko fi yo yaw o wado yadum da so ye wado yadum da hellutti ko yo arti parce que o jeya jeyal timmungal o yaka okkama ni namani ko okkira ko sabu ndi hunde wa inna ma yamliku andu ko jeydum milkan ko jeyal mura'iyun ayne tengal be gadel haja embere haaju wondo e hore makko on wata haqqaqa sababu hino haqqinqinira e haqqinqingol sababu alladhi on akhadahu mo yettiri jawde ndin min ajlihi sababu fa idha zala sababu si sababu on iwi zala al istihqaqu haray ko hatton jini kon kade jawde ndin iwi wa alam annahu kun yajuzu hino dago sarfu jami'i zakat yettugol jonna denda nangal zakaji ni fi sinfin wahidin e sifa goto min hadhihi al asnafi yo tawtun ko nder dido sifaji al madhkurati jantadi do asil kaza kama fo jettata jonna miskina be bentum ma fuqara e bentum ma ka ibnu sabil tum nusilli qal ta'ala wa in tufuha sunsudi zakka on wa tu'tuha on jonni mal fuqara wasigo ben fa wa khairul lakum ray ko dum buri o moƴƴande andi le don ko sifa goto jonna e nder sifaji din jetati wali hadith ma'ad isabu hadith ma'ad on hina ba'athahu an-nabiy tuman annabi sallallahu alaihi wasallam nilnomo ila al-yaman faqala nila maki a'limhum andim bi anna Allah nalla qad iftarada wonde o fardi alaihim edo mabbe sadaqatan sadaqa tu'khadhu mono yette min aghniyaihim imorde aldo be mabben faturaddu rutte ala fuqaraihim muttafaqun alayh falam yadhkur nela ado jantanoki fil ayati e aya on wal hadise alla jantaki e aya wal hadis nela ado kadi jantaki e hadis illa sanfan wahidan sona sifa goto fadalla dun no tindini ala jawazi edo daga gol sarfa yilugol zakka on ilayha nabamo e on sifa goto don haray holli no dagi wayji sewi no dago kadi aligiti sar rabbin dinagol ala insanin wahidin jonnugol zakka on fop aden goto ila hande kanko ona patron fun kadi no dagi lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara o yamirno bani zuraiga bi dafi sadaqatihim jonnugol zakkaji mabbe di fu ila salamata bun sakhri faade o do wiete salamata bun sakhri rawa ahmad wa qala sallallahu alaihi wasallam la Allah makani kadi li kabisata aqim ya kabisa wondo hatta ta'tina sadaqa ha sadaqa on arafa na'muru laka bi ama yamirte hendoda zakka on do kadi ko goto woni ko hendi fadalla al hadith o hadith do fo mudun hino timmini ala jawazil iqtisar e do dagagol rabbin dinorgol jonnugol zakka ala shakhsin wahidin e do neddo goto min al asnafi thamaniya e der dido sifaji jetati wa yustahabbu ino yida kadi dafu ha jonnugol o zakka ila aqaribihi faade battondirabe on tigi ben ka en dan e ka kawtal haranon al muhtajina ko haton jimbe ben nafi tun ko on sibbe ma ko on isirabe alladhina ben la talzimuhu motata waddaki mo kanko wondo itude zakka on fewna fakatum de pansugolbe al aqrabu fal aqrab haray ko yo ndar burdo battade o jonna tawano waddaki mo de pansugol masalan nene ma e bamma be nguma e biddo ma be do na no waddi ma dépense golbe patima e mama soromano nati don sibe wuri be do fop nayo wele yo holu hida don hida mari awa holli be do fo ajonata be kadi zakka legalu sallallahu alaihi wasallam sadaqatu ka sadaqa ma don ala dil quraba e jom pattondiral ma ka en dan e ka kawtal sadaqatun ko sadaqa wasilatun woni kadi jokkogol en dan rawal khamsatu wa hasanahu tirmidhi wala yajuzu dagota ko dafu zakati jonnugol zakkan illa bani hashim siona e bani hashim wa yadkhulu nunati fihi mabbe don alul abbas wa alu ali wa alu ja'far wa alu uqayl wa alu al haris ibn abdul muttalib wa alu abi lahab be do fop e hendata ko zakka li qawli sallallahu alaihi wasallam inna sadaqa andenu zakka on la tanbahi yohana li ali muhammad wa inna ma hiya awsaqun nas kutundi yimbe benno akhrajahu muslim an kadi non a ƴettata ɗon comportoɗa inna ɓa zakka ko tuundi an sa jonnama a jaɓata no haray a waɗi place haray a waɗi hoorema place annabaji Allah on e place yimɓe suudu makko ɗum tawile a hewta toon sa jonnama zakka on tawi ko a jeeyaɗo e jaɓoɓe zakka ko ya jaɓu zakka on toroɗa Allah an kadi yo aldine haray ko ɗum ko waɗata wala yuzu dagota ko dafu zakati jonnugol zakka ila imratun faade sonnajo faqiratun baso
ida kanat solati ke tata zawjin ghaniyin himo ile ko ide modi jo patron yunfiqu alayha mono libana mo dépense fi sonnaji o mara goddum kono tawi modi makko ko patron modi makko no libande mo dépense haray on sonnaji don jonnetake zakka haray ko yen ƴettuɗi zonnon jonnen gorko jogiiɗo ɓey ngure miskinajo ma sonnajo awa miskinajo mo mara kadi ko libana ɗum dépense jonnen on ɗon noon hande kadi zakka on wala ila faqirin jonnetake kadi faade baaso ida kana law silatani ke mo qaribun ɓattodiraɗo ghaniyun alɗuɗo yunfiqu alay tawa on kadi no dépense demo ko yen yaw jonnen ɗi baaso mo mara patron kono occupé e hoore makko ma tawi woni mo mari patron duwaɗo occupade hoore makko kono awa hara on occupake e makko ɗon ara ɗen wawi mo jonnude la listignaihim sabu yondinorgol maɓɓe bitilka nafaka o dépense maɓɓe wona liɓanede ɗa anil akhadi fi ƴettugol mina zakati immorde zakkaji go kadi ɓayna kamɓe to woni tampuɓe wala yajuzu dagantako lil insani neɗɗo an yadfa zakata malihi nde o jonnata zakka jawdi makko ni ila aqaribi faade ɓattodiraɓe makko ɓen alladina ɓen yalzimuhu ɓe tata hino waɗɗimo al infaqu alayhim dépense ugol ɓe haray sellataka o jonna ɓeɗo zakka li annahu sabu koni baqiya biha haray heddoto sabu on zakka ɗum malaw jadi makko no hina idin on tuma si a jonni zakka ma on ɓe duwaɗa dépense ude ɓen andi haray ɗum ɗon hisinayi jawdi ma ndi haray hande kadi a accitay jonnugol ɓe dépense andi haray ko hoore ma walluɗa amma man kana yunfiquhu amma on laatiɗo yunfiqu alayhi imo dépense e hoore makko tabarru'an hara ko ɗiggugol tun mi mana miɗo dépense de goɗɗo kono ko mo dépensirde ko moƴƴere an tun e volonté an hollali hino waɗɗila oɗo ara miɗo wawi mo jonnude zakka mi fowto hella makko few amma non mo mini dépensirde tawi ko sabu hino waɗɗilan haray sellataka mi jonna mo zakka fiyo mi fowto hella makko fa innahu haray on ɗon yajuzu no dago an yu'tihi nde on tigi jonnata min zakati morde zakka jawdi makko ni fa fi sahihi no ari ka bukhari anna imratan abdullahi no sonnaji abdullahi salati nabiyya o landino annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam an bani akhillaha fi ɓiɗɗo bandirawo makko aytaman alyatimajo fi hijriha wonɗo noon ka nder chambre makko mo woni newde afa tu'tihim zakataha ene miɗo wawi jonnude e kanko sonnajo himo wawi jonnude koyɗon pay koye zakka makko on ala nelaɗo make am hi mo wawi jonnude wala yajuzu dagotako dafu zakatihi jonnugol makko zakka makkon ila usulihi faade e lasliji makko ɗin sellataka o jonna ɓen ɗon kadi zakka makko on kon ɓen lasliɓe makko ɓen wahum kon ɓen aba'uhu wa judaduhu babiraɓe makko ɓen mama soroɓe makko ɓen nene makko e patiraɓe makko ɓen wala ila furu'ihi sellataka kadi ka o jonna zakka on faade e calɗi makko ɗin wom kon ɓen awladu ko ɓiɓɓe makko ɓen wa awladu awladihi e ɓiɓɓe ɓiɓɓe makko ɓen ɗum woni taniraɓe makko ɓen ɓeɗo fop ko ɓewduwa fawtade ɓeɗo fop o jonnataɓe zakka wala yajuzu lahu dagantako mo kadi dafu zakati jonnugol zakka makko ila zawjati faade ɓeygu makko ko kanko waɗɗi dépensegol ɓeygu makko li anna sabu no ɓeygu makko mustaghniyatan ko alɗinorɗo yondinori bi infaqihi dépense makko mo liɓata on kanko gorko on alayha o jonnamo kanko debbo on wali annaha e sabu ɗum ɗon kadi yaqi biha dandaymo kanko debbo on malahu jawdi makko nin kanko gorko bimanara ndi jawdi ɗo yonanay debbo on hara o landaki jawdi gorko o yajibu no waɗɗi alal muslimi e dow julɗo on an yatathabbata nde o tabitata man dafa azaka alal muslimi no fawi julɗo on an yatathabbata nde o tabintinta man dafa zakata o mo jonnata zakka o moƴƴa o tabintinamo masalan falaw dafa'aha si o jonni mo zakka si o jonni zakka on liman zannahu o mo sikki mustahiqqan ko hanuɗo kono tabitanamo fellita haray hana fatabayyana yaha ɓanganoyamo annahu kono yo o mo jonni jaka mo sikkono ko hanuɗo hendade jaka gayru mustahiqin wona o hanuɗo haray lam tujzi u haray on jakka ɗon yo naali ele o yata o ƴantitoya haray o ittitoto kadi zakka on o ittay yeru zakka mo ittuno on o jonni haray o ittay beɗe ɗum kadi o yaha o jonnoya duwaɓe hendade ɓen ko ɗum waɗi si hanande o jonnata zakka on no hani an yatathabbata nde o tabintinta o fellita
man dafa zakata mo jonata zakka wonde ko ko hando hendade. Amma idha lam yatabayyan, amma non stay woni banganal mo few adam istihqaqihi wasegol hanugol jonnede zakka o jonni o zakka luttiri non kadi labanali mo wonde na duwa do hendade. Fadda fo ilay haray mo jonni on don haray juziu haray hino yona na mo jonni parce que o andali iktifaan kayuni torgol bi ghalabati zanni sikke makko fulu do ma lam yuzhar en tant que feñal khilafa ko lutundirim nyande felli tayda he o mo jonnuda nyande jondam har ko gal o duwa ka hendade ma ko kefero duwa ka hendade haray illa don zakka on boni a fellitato li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ma atahtu man arnam rajulani worbe dido yasalani be lande mo min as-sadaqati zakka on o jettano tun o jonni be fa gallaba fihi masabura basar o wayliti e mabbe darde den o ndari be ila ley hado andi ko duwoni were fiugol ha tabitanamo ko duwa be hendade so yonnabe wara hawma o yibe jaldayni ko be tiidu be dido haysbe mara kono be mari dole yagol dabba heba fagala o maki in shitu masi don fala o titu kuma mi do wawi on jonnude min ha imorde o zakka kono do o marage bal e dum parce que wala hazza fiha gebal ala ender o zakka li ghaniyin wonande patron wala li gawin muktasibin wona mardo kadi dole yaltugol dabba onon do non ko marbe dole yaltugol dabba donc kala mo yonnata zakkan atefa ya anda ko hando endade zakka na fitum bay ko isra'ama ma ba ko imamu ma ba ko salli wodi wondo e be ara ko patron burma an ittowo ma awaisitayna burdo makon an wodi hato jimbe tampube burbe mo non si jonnamo zakka on wallahu ala wa alam. Haray ko mi wasiyi got kala me ittu zakka on lernde hani don jonna duwabe hendade ben wondude andingol be ko zakka wonanel dari mido rentina goto kala e me ittugol zakka on haga ena soka mo ka kofro for don distribuya mo don e der hitande timmunde